ang bumong manka tai bumong man mani yagolo no ang points buang sai thanai sabo busuk points manka and so takute busong nor joto ready de tongbai contestants audience finale o shogunai top 5 dojon ani bisingo ang bumong sai thangsinai kaisa khlai any guesses pulani mung sasinai ashmika debarma joto yapa khorlaina bini points 567.2 yang odang so phaikan ke belai ka hamnai singbai baksa khlai ashmika ni points tesai nai nor ni thani sapinai 567.2 Dewisha ang tay khorsa ni mung sanai next thingke Plungsmighty Riang points bini points sanai 551.6 Dewisha hain hai next ni mungang sanai Dinesh Jamatia ni points taute buksong 549.2 They repeat plane many points 549.2 Number 4 and number 5th position Boroni actually or tying ka and so nungina hanai sinibuskango Nafuti Jamatia boni points nke 520 and Tai Khoroksa sinibuskango tongko boni points nke 520 boni point nke 520 bumung ke any guess I walk into top 5 Shoika and Obono last Bumungang Sasinai, Boni Yagolo, Borono sing top 5 nation Romsinai. Can we guess the claimant? Maligranai Bumung to Norosaka Piaba Bumung Anitanio Jetongmani Abonge Ananta Jamatia Bunny points 520 Borokane Nafuti Jamatia Tai Ananta Jamatia Borokane 520 point money Kane Tai in Kabarok draw so Obongagai Tini Sini top finalist Borok finale o Shoika and Tahute Buksong Sini Baki je contestant no belai belai ka hambai tam ni hinba nor belai ke tough competition rakha tai sini judges of belai ke tough situation tike bor thangna naka and angkha khayo sini judges of no musunya tuti phano tini yakarna naka phia khata thidi tam ni hinba norok belai ke resap kring norok belai ke talented te aba haikeno nor ni je jazba nor tubi phaika je babe norok sakno sanamai goron khati saka rasamung mosamung ni je jogoto ba je ko haparo belai ke norno hambari kulpaya khabai khukbai ang norno belai ke hambai marwo tamni hinba norok hai contestant tomo baino tini sing top finalist on the choose and tangtai bongsong this is the top finalist and Padising Joto Borobai Mangpili Shalayane
Obishono and Tabuk sing Orono in the semi-finale Omono. Masang relation ay tao tayo bungsong Norok Belaika audience kaham kaya abahagano sino support kay tao bagay